700 yavuze ko u Rwanda rutagomba gufatira ibihano. Yego. Abandi benshi nabo bari bakeya basaba ko u Rwanda Muraho neza abakunzi ba Dekasa Fleur Discovery, ni Alice n'ubundi kuri kamera. Nishimiye kongera kugirirwa umugisha wo kuganira namwe uyu munsi, nkuko ejo twabibasezeranije. Turakomeje gahunda y'ibiganiro, ariko kandi ntitwirengagije ko n'ubundi na gahunda yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ikomeje mu gihe cy'iminsi 100. Tuzagenda rero tuvanga ibiganiro. Tubahaye ikaze. Ku murongo wa telefone turi kumwe n'umutumirwa wacu musanzwe mumenyereye, Rwakayiga Constantin. Constantin, uraho neza? muraho. Amahoro amahoro. Mahoro abane namwe. Ramba ramba. Tukomeraga. Mumeze mute? Ayiga we. Niwe neza. Turashima Imana. Mukomere rero. Dukomerane wa. Muri kumvaga? Turumvumva. Nukumvumva. Oya? Kumva. Turumvaga. Wumvise amakuru se yuko Tshisekedi imitungo ye yafatiwe muri banki zikomeza mu Busuwisi? Ngo miliyari ngo 8. Miliyari 8 mu gihe cy'amadolari. Ariko ayo mafaranga umuntu arayatunga ubundi tuvugishije ukuri. Ubundi ayo mafaranga waba uyafite ugatekereza neza? Biragoye. Ariko tekereza mu gihe cy'imyaka 6 amaze ku butegetsi, akaba afite miliyari 8 z'amadolari, batagira ngo iz'amanyarwanda. Z'amadolari. Ubwo reka mu banyarwanda bayabara gute se? Ni triyoni 8 z'amanyarwanda. Ariko ubwo birarenze 8 nka 10 na zingahe. Ariko uzi ko musetsa ku mugani wa muntu. None se ngo imyaka 6 mbere yaho ntabwo yacuruzaga pizza, ntabwo se yahembwaga? Ubwo se muteranyeho na y'icyo gihe aravamo. Uretse no gucuruza pizza niba afite uruganda rwazo, ntabwo ayo mafaranga wayabona. Gusa bivugwa ko ngo ayari makeya ku mafaranga ari muri Emirates Arabes no muri Qatar. Ngo nawe yafite menshi kurusha ayo ngayo. Na Qatar se? Ubwo se ya mishyikirano bajyana kwa Emir wa Qatar, ubwo ntiharimo ukuntu? Emir wa Qatar ntashobora kurya ruswa. Ushingira kuki uvuga se ko atarya ruswa? Ntabwo yabikora. Muraziranye? Mwarakoranye? Ntabwo twakoranye, ntabwo twaturanye. Umubona kuri televiziyo gusa? Ariko naho amafaranga arayafite, ntabwo yakwiyanduza. Ntawanga ijana murindi. Ariko gusa nyine mise numva nyine nashyiraho agatangaro se akabazo. Ariko njye ndabyumva. Imyaka 6 amaze ku butegetsi, na metero kamwe mu muhanda arubaka. Nta bije zose zagiye zikorwa, buriya ngo bakora bije. Umwaka utaha bakazongera bakabwara yayindi y'ubushize. Nta kintu cyakozwe. Kandi barayirangije. Amafaranga yose barayarikize. Cyane. Ntabwo ahantu ngo hubaka ibitaro. Urumva? Maze bagenda bategura ibintu byose, amafagitire yose, ayaguzwe imisumari, ayashijishijwe, piyese zose zihari. N'amakaro no gusakara byose.
byose piyese zihari, aho baguze amakaro, aho baguze amabati n'ay'abafundi n'abayede. na lisite bahindurwagaho, ariko nta n'uwigeze acukura umusingi. Hanyuma bisoza bite? ibitaro nta byigeze bibaho. Ubwo bagiye kubitaha barabibura? kubitaha se n'indi ari kujya ko baba babizi. Numva nyine ibyo ni bya bindi twavugaga, kugira ngo izo miliyari ziboneke nuko nta kintu na kimwe baba bakoreye igihugu, ahubwo bahita bashyira ku mufuka wabo. uretse wenda n'ibyo n'amafaranga ahembwa ko numvise ari akayabura, ngo ahembwa miliyoni 2 z'idolari ku kwezi. Miliyoni 2 ntabwo zishobora kuzagera kuri miliyari. Ni urugendo rurerure byo. Ifaranga ziba zihari ku baturanyi zirahari. none se wumvise amakuru nanone ya mugenzi wundi wepfo hariya i Burundi? Never. i Burundi umunyamakuru wa Soir ava special wa Soir Bujumbura. Umuki? Umuki? Ni umubirigi. Ikinyamakuru cy'abirigi. Soir. Kitwa Le Soir? Ntabwo ukizi? Oya. Cyandikwagamo n'umunyamakuru wabaye muri aka karere cyane witwaga Colette Brackman. Nari ntaravuka. Umuntu twahanganye muri za 90. Ariko ntabwo twatuvugaga nabi, ahubwo yavugaga mufite Habyarimana. Ubwo rero urumva muri 90 nari ntaravuka, niyo mpamvu ntamuzi. Ariko Colette Brackman n'ubu ajya yandika. Ndamuzi rata. Ndamuzi, nagira ngo numve ukuntu uhita uvuga ngo reka ngo n'ukuntu uri umukecuru. Umvugishaga menshi. Amangambure. Babyita kuvugisha amangambure. Erega ni ku karubanda sinabishyira hanze. Sibyo? Ndabashimiye. Nuko yavuze leta y'u Burundi sha ukuntu ngo bimeze nk'itariho, ngo abayobozi bayo ngo bameze nk'abantu batwaye ngo akajerekani kamwe. Ibyo rero musa ngo bameze nk'umuntu utwaye indobo iri mu busa. Abayobozi baho mbese ngo ni igihugu gifite idarapo n'indirimbo y'igihugu, ariko nta kintu kirimo, nta buyobozi bufatika buhari. Ndumva bafite itangiriro, ubwo iyo ndobo nayo ihari se ni amahoro. Iri mu busa ariko nta kirahari. Hari ibyiringiro ko hari ikizajyamo, hajyamo n'ibibuye, hajyamo n'ibikeri, hajyamo n'iminyorogoto n'isazi. uzi ko yanditse ko ngo ni leta iyobowe n'abajenerali, ariko bose akaba ari autoproclamé. Arega babwira ko ari autoproclamé mu kaseka. Bari abatipe babaye ba generali, nta kosa ya gisirikare bigeze bakora. Reka nimbonera kure, mbese ni nka kure bazarendo twumva ba generali noneho bazatsinda urugamba bagakomerezaho. Oya, batsinze urugamba byakumvikana. Bariya n'amasezerano. Imishyikirano. Urumva? Nta n'akagari kamwe bigeze bafata. Usibye ko nta n'akagari kamwe bigeze bafata byibuze ngo bavuge ngo twafashe ubutaka ku ngufu zacu. Nyine bari yapanze
afata ahantu wapi cyakora cyabajyaga bubikira bakajya mu ngo z'abaturage bakica impinja bakenda n'abantu bakuru nyine abanyantege nkeya ariko ntibashaka kugaba ibitero kuri pozisiyo y'abasirikare. Abo bantu rero bahimbiraga ku basivili, abo bantu barangije mu by'ukuri bari abasivili bigenda bitwaje intwaro bigira ba generali ngo nta bushobozi bafite nabwo bwo kuyobora igihugu. Barangiza bakoherezwa ngo mu butumwa bw'amahoro ngo bakoherezwa kujya gufasha abafite ibibazo. Tshisekedi kurwanya M23 ngo abajenerali bahari ubwabo ngo ntabwo bumvikana, buri wese ngo acunga izamu rye cyane, kandi urabibona nyine bamanye barogana kuri ya kota yabo. Abadede bamanye barogana ntibavuga rumwe, buri wese abakurura yishyira wese avuga ukuntu ngo nta bushobozi bafite bwo kuyobora, avuga ukuntu bayoboye igihugu nta vizi, nta kuvuga ngo igihugu turacyerekeza wapi, ni nko gutwara imodoka itagira vola. Disikuru yose se ko ari injya ni injya disikuru ye abantu baba barambiwe kuyumva, noneho ngo bari bafite ubushobozi bwo kuba abayobozi ariko muri politiki bajya gushaka ibindi bikorera abandi barahunga, ngo babuze ngo urubyiruko rwabuze ikintu bamukorera rero ruhitamo kwicecekera abandi bagahunga, kuko ngo urebye icyerekezo cy'igihugu ntacyo ashobora kubona uwo ari we wese. Ntacyo pe, ntacyo. Ndumva abo bajenerali ni babandi wa mugabo wo muri Afurika y'Epfo yavuga ngo ingabo zabo ngo ntago ziri trained, ngo nta nubwo wazirindisha ngo umurima w'ibijumba, niba ari imigozi y'ibijumba, umurima w'amashishi. Murema niwe wavuga ngo ingabo za Afurika y'Epfo ngo ntabwo bafite ubushobozi bwo kurinda umurima we w'amashu. Umurima w'amashu nanjye nongeyeho imigozi yanjye. Noneho ikirenze kuri ibyo ubukene buri Burundi ngo buteye ubwoba. Birumvikana pe. Urabizi nta faranga rihari ry'idovize, kandi bimaze igihe ariko ko Burundi bwinjizaga amadovize menshi y'ikawa yagiye babazaneho, ubwo ari mu mufuka wa kanaka, umugore we yagiye kuyaranguza igitoro, hakira kanaka ntabwo hakira igihugu. Yego urumva abantu ukuntu bateye rero. None se na perezida ntajya abivuga wabo? Niba ajya abivuga ati ngewe iyo nshatse kujya ahantu ati nca ndajyayo, iyo nshatse kurya avoka nca ndayirya. Urumva nyine baze perezida wo kwidoga imbere y'abaturage avuga ko barushije ibyo kurya, wari umugwizatunga. Ngutunze ze bahige, yigeze kuvuga ngo utunze ufite amafaranga ngo aze bahige, bazi ko ntawamurusha. Se koko wahangana na perezida w'igihugu cyawe? Tekereza noneho Uburundi bwari busanzwe bugira amabuye y'agaciro, none hagiye he? Ariko baherutse gukora inama bavuga ko ajya mu Rwanda, bari kumushyushya mu mutwe. Baze bamubwira yari yahuye na ba rwiyemezamirimo bamubwira nyine ukuntu ngo bakora ngo amabuye bacukura, ubona ari excited cyane rwose. N'ubundi amabuye aroherezwa, amadevize akinjira, ariko akinjira mu mifuka y'abakanaka. None se ikintu rero gitangaza abantu, cyatangaje ko umunyamakuru ukuntu
aba yitotomba ku bintu bitagenda neza kandi ntibikosorwe, kandi ari afite inshingano yo gutanga umurongo ngenderwaho. avuga rero ko ari inkompeta ndetse n'abamwungirije bose. aho twihorere tuve kuri uriya muntu, ahubwo tugaruke kuri Tshisekedi ariko tutaramuvaho. None se ubu bigeje bundi busabira u Rwanda ibihano, sinumvise ngo amafaranga bahise bamuha akayabo. ashobora kuba yaguye mu muriro cyangwa se ariko hari akayabo k'amafaranga yahise ajyayo. ashobora kuba yaguye mu muriro. none nkibaza aho yagwa, wenda siho nshaka gutinda, ndibaza ni gute uwo mubiri igihe ahindukira agatinyuka kuvuga ibintu nk'ibyo, kandi ababirigi barasimbuje u Rwanda Burundi. buriya amacakubiri muri aka karere yazanywe n'ababirigi, kandi n'ababirigi nabo barayafite. ushobora gusanga uwo wabizanye hariho gupingana kw'ababaro n'abafuranga. oya, uretse n'icyo ariko cyangwa se akaba umuntu ku giti cye akaba ari neutre, ari umunyamwuga, nka wa wundi witwa Alain Destex, ntago avuga nk'ababirigi pe. yego, twagiye kwa Mwendere Skarmushi. Tshisekedi afite uruzinduko ejo Lubumbashi, ariko abantu baribaza ngo buriya azavayo. reka dore Lubumbashi se ajyanywe n'ibiki? agiye gusura Bakatange. Lubumbashi katubwira abantu ko Lubumbashi ariyo kapitali ya Katanga. Katanga rero ni abantu bari gushaka ubwigenge, kwiyongora kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ikaba leta federale, ikaba indepanda. ubundi bo bashaka ko indepanda byakwaga bikaba leta federale. ariko icyo bashaka cyane ni ku indepanda. rero abantu baribaza ngo uyu mugabo hari ahantu agiye kujya, azavayo azakira Bakatange, cyane ko bivugwa ko Kabila afite ingabo. n'ubundi Kabila byari byitezwe ko azajya muri Katanga. numvise ko ngo yaba anabe hafi yaho, ngo hari ibice yasuye, kuko ngo ateganya ko hashobora kuzaba urugamba mu minsi iri imbere, agomba guhanganamo n'Abakatange na Kabila nyine. Kabila pere plito Kabila Joseph. Tshisekedi agiye guhangana na Kabila. ubwo rero ngo agiye kwankuraja ingabo ziriyo, anazibwira kwitegura, ngo kandi afite gahunda yo gukomeza kuba hafi y'ingabo ngo babone ko bari kumwe. ubwo rero urumva ibya mishyikirano na seserofe kaga. iriya yo ni ikinamico. biravugwa ko bari gutegura urugamba, bari gutegura intambara muri akisi eshanu muri Sud Kivu. koalisiyo yose FRDC na koalisiyo yayo, abari gutegura ni FRDC cyangwa ni Abazalendo? ni ya koalisiyo ya FRDC y'Abarundi, interahamwe Wazalendo, FDLR, niyo navuze interahamwe, ntacyo impanga, umwe ni nyina wundi cyangwa baravuka barangana. ahubwo noneho icyantangaje ngo harimo na Gumino. Gumino ni iki?
Komino ni umutwe w'abanyamurenge. Urebye niho hajya bita ngo Kagara. Akagara. Bamwe b'Amasunzu. Nabo rero ngo bazafatanya n'abo ngabo gutera Minembwe. Ariko man, bashaka gutera Minembwe. Kandi ibyo bigomba gukorwa mu gihe kitarenze iminsi 2-3. Uhereye none. Max 5. Harimo iyo Minembwe nyine, harimo ahitwa Karongi, ahitwa Plaine ya Ruzizi, ahitwa ni muri ibyo bice nyine bagiye imisozi. Minembwe se ubundi ntibahateye, ariko bakubiswe. Abazarendo bateye muri Minembwe, banababarira cyane. Batewe kandi ngo bahababariye cyane. Akubiswe cyane. Cyane nigeze no kumva Abarundi akavido n'umisa Abarundi bari gutabaza ngo barashize batabarwe. Ngo bazingiwe. Ariko ari n'Abarundi bafashwe amateka. Oya ntora bafata se ahubwo ngiye murantegereje igihe M23 zerekana abo bantu. Sinjya amenya ibyayo. Nshaka izashyire ku gikarangiyo. Hanyuma mu kare mu tuke muri Sirikivu haravugwa ubwoba bukomeye muri coalition. Ngo hagaragaye ingabo za M23 za M23 ngo ni special force yaturutse Bukavu ngo werekeza mu ishyamba rya Kauzi Biega. Ngo abasirikari benshi ngo bari smart cyane, bitwaje twatuntu udushoka. Udushoka. Rero byatumye bashya ubwoba ngo bafite ubwoba butabaho. Hanyuma bituma abajenerali 5 bo muri Wazarendo bishyize hamwe basohora itangazo bimenyesha Kinshasa ko bari kurangara ngo mu gihe leta y'u Rwanda iri kohereza ingabo zidasanzwe muri Kongo. Niyo mpamvu byitiriwe niko kubera babonye special forces bahise babyitira u Rwanda. Ariko nabyo biramaze. Kinshasa ejo bundi imvura yaraguye baravuga ngo u Rwanda rwabiteye. Oya nabyo biramaze, bikomeje nyine nabyo biramaze kuko ntacyo baba bari gukora publicité y'uko u Rwanda rukomeye rufite ingabo zikomeye ku isi. Ariko tutarava kuri icyo kintu k'ibitero bari kugaba, ubise ko Sadeke igiye gusohoka muri Goma. Biravuga ko ishobora guca i Kigali, Rusumo, ikambuka muri Tanzania. Iyo Tanzania rero ngo ari training ziga ahantu hafi y'umupaka wa Tanzania n'u Burundi. Ngo hari training ikomeye iriho abasirikari barenga 100,000. Training wing. Ubwo ni training wing. Training wing iri muri Tanzania. Urumva bashatse kujya bakora training muri iriya shyamba rya Virunga. Oya, i Burundi harigera mu Rwanda muri Nyungwe mu Kibira. Akagira ibyago byo gukubitwa n'inkuba. Ajyaga ko zitagira amazi. Zitagira amazi none ngo bazimuriye muri Tanzania. Hafi wabo wa John Pombe Magufuli. Ngo yegere u Burundi burya. Abo abasadeke rero. Bivuga ko bashaka kuzamuka Rusumo. Bagahita bajya hafi yo training wing. Hanyuma bakazatera baturutse Burundi baje gukubita Makunguru.
bakajya gukubita M23. Makunguru nyine. Urumva rero umugambi urakomeje. ni uko twari tugeze aho twavugaga kuri abo bazaza gutera. turagira ngo kuva ejo bundi harumvikana amasasu, ariko mu ishyamba rya Virunga FDL niyo ngo yari yiganjemo cyane, ariko yahuye no gusenya. ubundi bajyaga bategura ibitero bakajya n'ubwihisho mu buvumo buri muri Nyirago, buri muri Virunga, parike ya Virunga. none ngo M23 yaje kumenya ubwo buvumo aho buri babasangamo, ku buryo babamereye nabi cyane, ngo barihibye kuko bamaze kubona ko M23 barusha kumenya iryo shyamba. Yego, kandi nawe bari mu gihe kinini nyine. Hanyuma andi makuru meza, abaturage baho bari gutanga amakuru muri grupoma ya Muge. Abaturage ngo bafashe Wazalendo batangira kwahikiza M23. ngo bakavuga ko ngo bashaka kujya batangira amakuru ku gihe, ngo ikibazo cy'umutekano muke muri kariya gace kirangire. kandi rwose abaturage babaye koperative byakemuka vuba pe cyane, byakemuka vuba cyane. kuko Wazalendo se si bamwe muri bo baba bazi ariko ngo ni Kavumu bahaga ikalehe. Wazalendo n'ubundi ngo batenka biyahura, ariko bagira ibyago. Hatwa za Mwenga, Birorero mbiri, ibyabayeyo aho ngaho ntabwo ari M23 yabarashe, ahubwo ngo basubiranyemo hagati yabo. ngo bibye, noneho bananirwa kugabana ibyo bari bibye. ariko icyo mbakundira ngunda igice cya mbere cyane. no mu gace aho bita Fizi hari koloneli witwa, hari umukoloneli wa Wazalendo witwa Steve, nawe yishwe n'Abazalendo bananiye kugabanya ibyo bibye. ni nka ya ngurube abarundi bapfuye n'Abazalendo ubushize, niba ari ingurube niba ari imvubu. ntaho bitaniye, ariko mani umva cyokora nizere ko nk'abartiste beza bizarangira bakoze nka filime cyangwa komedi kuri intambara yo muri Congo. ahantu bita Mwenga, amadubu ni ukuvuga twirwaneho, yishe ngo Wazalendo benshi n'abarundi benshi. kugira ngo washaka ntiyaba nayo ngayo ntahagije, ariko tugasigara tubashakira nde. ariko wenda tutarasoza amakuru y'Ababiligi. Ababiligi ko ngo babura irengero bayobeye mu ishyamba se,
batashye nka Nyomberi baranyonyombye byagenze bite? babonye ko barapfuye barashira, babonye ko bagiye guseba bafashamo baragenda. kandi ejo bundi bavuga ngo bafashe igihe bazenda bavuga ngo bafashe ikibuga cya Walikale akavusore, baraje babareba barabareka. noneho ngo babonye batabakomakomye bahamagara n'abandi baraza batangira gukora animasiyo nk'iza kera mu Rwanda ku bwa Habyarimana. M23 izana ikintu cyitwa drone, irazibarashisha koko, irazibarashisha nta segonda 5 bamaze. ariko hari abakwebye, hari abacitse, ariko hari n'abacitse amaguru. ariko barahuritse mu by'ukuri. urebeye bwa bwenge bwabo na bya bitebe babanye na ya miti baba birunze hamwe. oya na za mbere baba batwaye mu mifuka, na ya miti kimbira igitabo aba yabarasaze, ntabwo ngo babasha kwitwara mu mufuka ngo bagenda neza 5 atarayimira. ntabwo bibaho, kandi biri bumuhesha izindi nyinshi ntabwo yabishobora. yewe navugaga rero ko buriya nk'abazi byamaze kubona ko n'ababaza rero bashishwa noza drone bagomba gukora amakaro karenge, kandi M23 yari yabinjiriye mu ikoranabuhanga. ntoza GPS yayo nayo yari bari kuyikontorora, ntabwo baharara rwose. ubwo bagiye mu ibanga rikomeye rero, ntabwo bari kugaragara ku rugamba pe, ariko baba bamenye ubwenge bakagenda mu ibanga. ariko nyine nta makuru ari confirme. gusa ikivugwa nuko ngo batari kuboneka. urumva kutaboneka swati barewe mu mashyamba, nyine ya mashyamba y'inzitane yiyongiye muri Kongo, cyangwa se bagiye Kinshasa ku mugani wawe, cyangwa bagiye gutrainingira aho ngaho kuri iyo training wing bavugaga yo muri Tanzania, cyangwa bari Beni, bamenya agace kabo kabisa. bashaka no kuba baragiye Kisangani kurindirirayo. urumva hari impamvu nyinshi, cyangwa se baranatashye. nta makuru yaba ahari afatika kugeza kuri mu mata, cyane ko ntawe ugira kubwego. rero aho ngaho bazarenda bavuga ngo bafashe ikibuga cya Kavumu. uyu munsi umuvugizi wa M23 n'abanyamakuru ajya kumwereka ko hakontororwa na M23. uyu munsi yatembereyo agaragara ari yari ngo abemeze ko ikontororwa na M23. hanyuma se wumvise amakuru za lobbying ababiligi bakoraga u Rwanda rufatirwa ibihano? wumvise muri yo ni umwanzuro batoye ngo abantu 700, ari abantu niba ari ibihugu 705 batoye oya. yego 700 barifata, cyangwa 700 niyo yatoye yego, 705 irifata. 700 yavuze ko u Rwanda rutagomba gufatirwa ibihano, yego. abandi benshi nabo barifata, bakeya basaba ko u Rwanda ruhabwa ibihano, birangira bavuze ko nta bihano. bakeya batageze no ku 10 cyane. ubwo n'Ububiligi n'u Burundi na Tanzania na ibyo byose ngahe nguko rero Imana y'u Rwanda iri maso. umva isigaye yirwa mu Rwanda ikanarara mu Rwanda.
umwe mu bantu bari mu twetesi yavuze ijambo ryiza ngo ndarikumva, aravuga ngo bo bafite impamvu kandi bafite n'Imana. Bo barwara nta mpamvu, n'Imana ntabwo iri kumwe nabo. Urakoze cyane. Nawe urakoze. Reka tugushimire. Yego. Dushimire n'abakunzi ba The Casa Fleur Discovery bakomeje kudushyigikira no kutwereka ko turi kumwe. Yego. Bye bye, naho utaha. Sawa sawa. Asante. Nakagaruka. Yego.